Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hakanleng kijaka jong kathan Mairang Bat Mautat Raishan Constituency ha West Castles District lasaki ya kajing buat renti ki pajba ya kajing pta jong sarkar ha ka babon naki kila shongkap halayeng hadin ba kejela bat ki board district kila penjari da ka curfew hakikinta curfew lasaki bagi surok nadu ki surok shnong hadu ki surok ba ki kenja bejar ha ka ba omdan bayaj bayeng laitna tang ki kari nong tre sarkar bat om tang kata handai layo jing tepro babon ki pajba na kani kathan tang suyo jeng tep baladon ki breu ki balayo yo knyang jeng pang COVID-19 hakane ke jela nadu kamiet jong ka khatlai trek motob na yayong arajar arpo kila song khop bet hayeng Nakaleng kejung aku nong yalam senang, apun pau kejung semungu yapi baik ba, nong senang senang, kiba filas senang kop hala kejung ki yang kisam, kejung pi nadu ba, la bena, lani filas tep, ba uni jingpang COVID-19 uladon hak jela kejung ni. Te hak kejung kapor nakaleng kejung aku nong yalam senang, ngakentu yapi, bala pidon hak yang kisam kejung pi. Hemdai bandon kanu kejing kelumar jingmot hakabai dai ba kani kebenta balada fidon kinu kejing bom syai lani kejing bom soto hakabai dai hakajing em kejongpi pidai ban phun wot hakinong yalam senang ban nakaleng kinong yalam senang ru kensim khia bat kenle ya ai kabadon kam bat hakaju kapor ngakwa ban pasat jingmot sepi bang nyimla ban lan bakidon ki khun samla nakajela kejongi kibadon wat heki jela ki ba gon uni yang jingpang udon hendrai haba ki bot baik renti ya ka ai ka ba ka an ka hukum ni iba hadu menta kim simla don kanu kejing har hakwe dai bat ka kot ka khia na kaliang ka jonga ku musketri jong ka sinong sanction kabadon hani ka po ka Mairang proper area nga kentu nga apil ya ka sarkar government MDA hakabiyadai bat kitu kinong belas ni kibom sempat la register hadin ba nagaliang ka government kala penmi hakabiyadai bat kini kinong belas ni kibom sempat la register nakaliang jong ka sarkar kan ai jingerap nak menta ka jongki te nakaliang ka jongi kum kinong yalam sinong minum song klifti milale mila pendap hakabiyadai kini kementa ban submit iki kerteng ki jongki bat ban forward lu Syaka lebor department. Hari kebasusi kalau angkat haduk mentangim sempat layo ai hakawidai bat kani kebenta. Bat hakawidai kani kebenta ngimat sibun kejing kalong ba kini ginong belas ni ki bela menstap ki syat damit. Kata kadai kejing hakawidai bat kum menta ki por. Habadon kani ka lockdown. Kamta menta lengi don ka curfew. Kinum yo su ban litrei ki kam ki jongki lani ban bela la kalong hakanu kunu kumentaru tepi na kaliang gojonga nga kerpat ya ka government la kumnu kamdai ban penslam hakbai dai bakani kebenta la kalong hakanu kunu kurkom ru kadai ban le no mardor sisndon hakbai dai bat kilat jingerap na kebenta kitu kinong bela sngi ki bom sempat la register ki bangi na kaliang gojongi ru nila dapat submit iki ban nila da paru syaka lebor department te nakaliang kajonga ngasoban kerpat ek sarkar
dak baburom kadai ban simkhia bat kadai ban le no kloi hakabe dei bukan ke banta kenang ba ki nong belas ni lani ki pai nong sung sinong ka jongi bat jong ka stit hiborok kawai kinom mat ya kinu ke jing hakum kone kopor badan ka lockdown bat nakaliang ka jongaru nganum artatin ba nakaliang ka sorkar kumba kala penbenahi ngangai skam kan le hi ya ka badan kam bat lak kumnu sungobha ban simkhia ban le no kloi hakabe dei bat kani ke benta namar ka jing kalong ba hooj nakaliang ka jongi kum kinong nyelam sinong ringkat keyboard ba halor milala ban penbiang ki marba mardi re ka jing kalong ba ki paj ba kimdon ka pisa ban thiet namar bagi dei ginong belas ni tiba ba belam step shet damit katahi ka jing nakaliang ka jonga nga kerpat sa sisin ya ka sorkar hibra kawai la kumno kadai ban pelai no season don hakwe dei bakani ka baha jong ti kinong belas ni ki bompat simla register